Manipur hojik irang leitre athubu matamda tangdu leitaba punsida hanjik laglagani thajai Amit Shah ing 2023 gi May 3 dagi Manipur thokliba sahi ani helaklaba Manipur gi irang asi hojik leitre athubu matamda tangdu leitaba punsida hanjik laglagani thajai haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre wafam asi ngarang Kerala gi Kochi da pangthokpa Manorama News Conclave 2025 da Union Home Minister Amit Shah na phongdokhibani India gi powari da 2014 da Narendra Modi na lusingba NDA gi lengak lakpa dagi India da anu politics ki langwon ama lakre loinana Prime Minister Narendra Modi gi lusing makha da leibak asigi masak thokpa thabuk sing paikat pangam khibani haina su phongdoragli North East ki state singi manung da maru oina Manipur gi matang da Amit Shah na makha tara duna phongdokhibada state asida BJP na lusing palengak na hokhiba sahi taruk asida lengak sasan tawduna marasen na lengak ki hairiba matamadu da state asida ban strike amadi kanglup ki irang na singba amata leikhide adubu madugi matungda court ki decision amana Manipur gi kanglup ki irang thurakhibani kanglup ki irang assistant adugi opposition da leiripa party na lengak paikhiba matam da suthoki mamang da kanglup ki irang thokhiba singi warusin purakna bhotna da sahi amaga makhai dagi ani makhai phawba sanki hojik Manipur da shanti leiri irang leitre Ministry of Home Affairs na khatnariba phurup ani gi mihut sing unaduna shanti gi wari tongan tongan na mari rak hanna sanakre athubu matam da Manipur da mahusa gi punsi mahing hanjilaklagani haibagi asoba thajaba leire Manipur da thokliba irang asi dharma ga mari lene de kanglup ki irang ni haiti mahakna makhata na phongdokhibada North East state singi oina agreement kun gi mathakta khuyek pinakre masina maram oiraga mioi lising tara gi mathakta khusu kulai thaduk tona mahusa gi punsi da hanjennakre shanti gi wari sanaba haibasi kulai pairaga sanaba oithokli wari sanasi hairabadi insurgency sing hana na kulai thaduk tona framework ama semdana madu da wari sanaba haibase ekhoi gi policy ni haina su phongdokre Nscn IM gi General Secretary TS Muba October gi ahum suba sayul da mahaki pokna pham Manipur da Ukhul district ki Somdal da chatnaba thorang tawkhre Bharat lenga ka shanti gi wari sanariba Nagaland gi lalholuk amu oiriba Nscn IM gi General Secretary TS Muba sahi yankhai gi matung da mahaki pokna pham oiriba Manipur gi Ukhul district ki Somdal da chatnaba thorang tawkhre hairi North East Live ki report ama gi matung ina Nscn IM gi General Secretary TH Muba sahi asigi October thagi ahum suba sayul da mahaki pokna pham lamdam oiriba Manipur gi Ukhul district ki Somdal da chatnaba thorang tawri haina palli TS Muba naga ningtam landa khong thangjin khibadagi mahaki pokna pham lamdam Somdal da amuk phawba satri handaki khongsat asin ahan khongsat oigani haina su report aduna palli ningsing bayabadi state asta congress ke lenga leiringai matamda Nscn IM gi General TS Muiba mahaki pokna pham lamdam da laknaba thorang tawkhiba matamda matamdugi Manipuri Chief Minister Okrom Ibobina lusing balengak na Bharat lenga ka sanariba naga shanti gi wari da Manipuri konsinde aine yadaba lalholuk amagi lusing ba TS Muiba Manipur changlak payaroi haina mauget ta masing yamlaba security force na ngak senduna TH Muiba Manipur da sangakpa thingkhibani athingba du center lenga ki Meitei dig handokna ba hairakhiba matamdu su matamdu gi Chief Minister o Ibobina ya khidaba gal loinana asoba irang thokhibani amarom da masagi sahi maudraga mathoi suruba Nscn IM gi TS Muiba sahi asigi July thagi aroiba sayul da masana rakpa dagi Nagaland gi Dimapur da leiba Referent Hospital haina su khangnariba Christian Institute of Health Science and Research ki ICU da laikana ramlaba matung masa fagalakpa dagi tha asigi amagi sayul hospital dagi discharge tawkhibani Nagaland gi khungang singdi yung koti ani sanaba ayaba pikre Pradhan Awas Yojana Garmin scheme Garmin gi makhada senba sahi 2024-25 ki oina Bharat Sarkar na Nagaland gi damak lupa koti yankhai gi manga pikre scheme asi makhada Nagaland da yum lising nifuga nipan chanipan ga kuntra sanaba pandam thamli hairi masigi manung da yum lising nifuga nipan chadret hena sanaba gi ayaba pire yum lising kuntra ga taruk chani hena sab loire hairi Nagaland gi khungang sing da hen yum koti ani sanaba Pradhan Mantri Awas Yojana Garmin scheme asi 2025 tagina 2029 fawba sangtokpada Kendra Mantri Mandal na ayaba pikre wafam asi hatak Lok Sabha da Kendra gi Rural Development and Panchayati Raj ki State Minister Chandrasekhar Premananda na phongdokhibani Social media da video ama viral oirakpadagi mahiroi ama thori yanduna siramle JSSM kre wakat khongjing changsin kre ngarang ayupung taraga mathoi makhairam taba matamda Moirang Police Station gi manung sanba thamna pokpi da mahiroi nupi masa ama masagi mayumda thori yanduna siramle misi adugi mayokta JSC ama semkhibaga loinana misi atuda senariba mioi thasi kunmanga fawgi manungda Father Matik Saba Serak Pigadabani Haina Dabi Tokre, Todo Asig Matang the Pausiasin from Pau Matung in the Delay Kitabinu Pimasa Dugi Maming Rosilia Kawi LMC High School Moirang the class 9 Tamnivim Hirini Mahangarang Masaki Kada Yanduna Lerambadi Manungi using the Tingaratuna community
हेल्थ सेंटर मोइरांग लेकनबा पुखलकपदा डॉक्टर न सिरग पुरके हाइबा खंगलखिबनी असिबा हक्सांग मिरेन सिंग द थमली थौदोक अदुगा मरी लेना मोइरांग पुलिस न केस अमा लखुटपगा लोइना थिजिन हुमजिन बगी थबक सथखरे हाइरी पावसिन मखा तारबदि नुपी मसा अदुगी वीडियो अमा सोशल मीडिया दा पाक्सना संदोरपदि नुपी मसा अदु मथंता थौरी यान्दुना सिजब ओइगनी हाइरी सेरकस तंगसी मिसिंग अदुगा मरी लेना जेएससी अमा सेमखिबगा लोइना सोशल मीडिया दा वीडियो थगलक लिबा मियो एदो थासी कुनमंगा फावबुगी मनुंग फादुन मतिक साबा सेरा पीनबा मरी लेनबा सिंगदा दाबी तौखरे करिगुंबा हाइरिबा मतम अदुगी मनुंगदा थबुक ओइना पांगथोक्त्रबदि अकनबा खोंजों संगसिनबा हाइनासु वारेब लौखरे हाइरी अमरोमदा ngasi misi adugi mayokta kaifa kaithil da thana pokpida jesi na sinjuna miyam amadi mahiroi sing wakat khongjing sangsin khre रिम्स की डायरेक्टर जी सुनील कुमार शर्मा ने रिम्स असी मुथतना बतौरे मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई तौबदा सादा तारा दगी कुनगी मथक्ता परसेंटेज लौरगा तौबदगी क्वालिटी कंट्रोल तौब ngamtre केसी पीपीडब्ल्यूजी नॉर्थ ईस्ट ख्वाइदगी ममिंग सिंथानरिबा मेडिकल कॉलेज अमु ओरिबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ngasi अमोट पिक थले रिम्स हॉस्पिटल दा परसेस सेक्शन दा लेरिबा मियोय सिंग असिने रिम्स की मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई तौबदा सादा तारा दगी कुनगी मथक्ता परसेंटेज लौरगा तौबदगी क्वालिटी कंट्रोल तौब ngamtre मरमदि डायरेक्टर गा मानरगा सेंजा थुमजा तौदुन लेरि हाइना आइना तिंग्रबा मणिपुर की लाल हुलुप अमु ओरिबा कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी पीडब्ल्यूजी एमसी यूनिफिकेशन की पीआरओ गी थौपुरिबा सिंखै गानबना खुयक पीदुन प्रेस तो थोरक पासेरोल अमना हाइरी सेरोल असिन हाई रिम्स हॉस्पिटल मनुंग द ट्रांसफर तौबदा लुपा लिसिंग मंगा दगी लिसिंग तरा फाव लौरे गायनेकोलॉजी ओपीडी टिकेट कपदा लुपा तरा पीबा टिकेट असी मनुंग की स्टाफ सिंग द ब्लैक लुपा सनी की दगी सहुम द योंदुना लेरे सीटी स्कैन लौबदा काउंटर दगी टिकेट लहुंदना सीटी स्कैन स्टाफ सिंग मनुंग द लुपा चंगा मारनाय ओइना लौरग स्कैन तौदुन लेरे डायरेक्टर की लोइनबी अधिकारी मयुम मंजुबलाना आउटसोर्स थबुक अनोब पंहाप हापतुन लेरे मसिगी अपॉइंट तौबगी नोटिफिकेशन सु थोकिदे हाइरिबा थबुक असि करम मोंग लौरिबनो हाइबदो प्रजा म्याम द खंगहलु हाइरि सेरोल असिन हाई पर्सेस सेक्शन द लेरिबा स्टाफ सिंग असि यामना करप्टेड ओइबा मियोय ngakta डायरेक्टर ना मागी परसेंटेज लौब नुंगाइना ममी खंदुन लेरे मखुइ सिंग असि नुमित अहुमनि की मनुंग द लौथोकदबनि अमदि अनोबा अफाबा पुक्सेल सिंग मियोय ngakta संगदबनी हाइरी कोविड-19 की मतम द लौखिबे स्टाफ सिंग बु पेंडेमिक मतम द सिजनबा याबा सिजनरे हौजिक्ति मखोइ सिंग अदु कंटिन्यू तौनबु लुपा लाख तरा कुनगी सेंजा थुमजा तौरग लौदुन लेरे डायरेक्टर जी सुनील कुमार शर्मा महाकी मबाइगा पुंदुना रिम्स की थिका अमदि सप्लाई सिंग बु महाकी मबाइगी ममिंग द लौथरग पैसा तांदुन लेरे हाइरी सेरोलसिन अरोइबद हाइरिबदि मखाताना हाइरिब सिंग असिगी खुदम संगदम चपचाना लई मरम असिना रिम्स की डायरेक्टर ना परसेस सेक्शन द लेरिबा करप्टेड ओइरबा मियाम असि नुमित अहुमनि की मनुंग द थबुक्तगी लौथोकदबनि अदुगा डायरेक्टर अमदि महाकी लोइनबिना रिम्स द सेंदा सुंदा तौरिबा मयाम असि खुदक त लेपकदबनि हाइरिब सिंग असि थबुक्त ओइना ओंथोक्त्रबदि मसा मसाना दायित्व पुजगदबनि हाइरि NFSA की 100 kg सुना पीदबगी कार्ड होल्डर सिंग वकत खोंजों संसिनख्रे वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग सन लैबे युमनाम हुइद्रोम अवांग लेकाय युमनाम हुइद्रोम खुनियाई लेकाय थियाम लैसाम खुंग लेकाय हुमसी की कार्ड होल्डर सिंग 100 kg सुना फंगन बि हाइबगी दबि तौदुन युमनाम हुइद्रोम कम्युनिटी होल्डिंग असि खोंजों संसिनख्रे खोंजों अदुदा सरुक याखिबा कार्ड होल्डर अमसु ओइरिबा सगोल सेम इबेमसाना फोंदोखिबदा FNSA की कार्ड हाइबा कंगबु युमनाम हुइद्रोम अवांग लेकाय युमनाम हुइद्रोम खुनियाई अमदि थियाम लैसांग थेम हाइरिबा खुन अहुमसिगी कार्ड होल्डर सिंग मेंबर मयाम पुनसिलबा मतुंगदा खोंजों असि संसिनबनी नपसागी 100 kg मंगा पीगदबा अदुबु सेंग योलिबा एजेंट ना 100 kg मरी मरी खक पीबीरे मसिमक मियाम की चाखथुंग फोंगना मतपगा सब माने 100 kg मसिंग सुना फंगत्रबदी नफसाना पीरिबा सेंग असि लौजखिरोय 100 kg सुदना पीरिबा असिगी मरम लेंगा की मरी लिनबो अथॉरिटी की मैकेदेगी कार्ड होल्डर सिंग द मयक सेंगना खंगन बियो हाइरि